Ki arngur kisi para katba kidang yo tiak lengai ha kapor batua kensan ke kendau kebalawan bat tablup yaki kebalaja ka setiap jongkas ni sajan hanong pendeng nong ston henry ukpa jongkini ki arngur ki kun ubaya don lang hapo yeng ulalat yem bat mi tang na kijing mensau malu mala henry ikafinya bat I mayanela ki basya tablup ha ka kendau ikafinya ibre idikot ka tararikit choir Ide inung ruai iban tangkeu ba, bat ibala penkreru ban pelat, saya kawe ke jing ruai bat thamai, haka tayo ban wan. Ikafinya badang don katsan senam karta, bat badang pule kelas 10 ha St. Peter Higher Secondary School, Nongstoin, idon ya kalawe ke badon ya ke jingkermen ba, bat ila pen I, ya ke jingkiu, jong I kum inung ruai, bat ru kum isamla pule. Henry ke jing nang pu jong I haka ruai ke siu, kala syak dekat no siteng por. Ikafinia ibade ikun jong uba Alexander Lingdo bat kong beautiful nongsit ide ibalai tip ba kum halor ka jingdon ya kasur angels habarwai ki jingruai gospel kabala kata ya kamensim jong ki babun ki bayos ngau ya kasur jong I bat ki jingruai jong ka tarari kids choir ki jingruai ki bala pau ba jong ka tarari kid choir balai simbentalang da ikafinia nongsit kade ka yuse bat ka jingruai ba ia simbenta khadu bat kane kakan huan ruai kade kamen sem badang long